Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, kiba igitondo cy'umugisha abo muherereye mwese, yaba abadutega amatwi bari mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hose ku isi haherereye ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turabasuje kandi tubateye yambo, tunabahaye ikaze. Tubahaye ikaze rero mu ngingo ziba bikomeje kugenda bitangazwa birimo amakuru mu bya politiki, umutekano, diplomasi, by'umwihariko dukubitira mu gihugu cy'u Burundi tureba ngo bizindutse bite muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Turaza kugenda tureba mu gihugu cy'u Rwanda ibizindutse, tuza kujya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebe ibitangajwe n'inyeshyamba za M23, ndetse tuza kugenda tureba no kwiyongera gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi mu bice bya Kivu z'Amajyepfo. Turaza kugenda tugaruka mu makuru menshi agiye atandukanye, turebe igihugu cya Tanzania cyamaze kugira icyo gitangaza mu bibazo by'igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gihanganamo, by'umwihariko yaba indani muri CNDD-FDD ndetse yaba n'ibibazo by'umutekano wugarije iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose turaza kugenda tubinyuramo kugira ngo tubaramburire ingingo mumenye ngo bizindutse bite. Bidatinze kandi turubuze kugenda dukubitira muri CNDD-FDD turebe amakuru azindutse, aho bivugwa yuko muri CNDD-FDD abaturage bamaze kugenda bigumura bavuga yuko ryaba ari ishyaka ry'ikinyoma cyangwa se ari umugwi wa politike w'ikinyoma, kubera yuko ngo kuva mu ntango y'uyu mugwi wa CNDD-FDD mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda bisa naho bidogera, ariko nyamuneka bakabasha gutwika inzu bagahisha umwotsi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nyamuneka kera kabaye noneho ibibazo bya Reverien Ndikuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye byamaze guturika, benshi ntacyo bakiramira, byamaze kugenda bijya hagaragara nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaje yuko mu by'ukuri haba hari benshi bagenda batanga amategeko, by'umwihariko ari abagumyabanga ba CNDD-FDD, ariko nyamuneka bakavuguruza bimwe mu bitekerezo umukuru w'igihugu yaba yagiye atangaza. Ibyo muraza kugenda mubyumva muri audio turibuze kugenda tubabwira, ubwo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yakomeje kugenda avuguruza bimwe mu byemezo bikomeye cyane bya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi mubizi neza yuko umukuru w'igihugu ijambo rye riba ari itegeko, cyane cyane yuko abyemererwa n'itegeko nshinga. Ibi rero bikavuga yuko uyu mugabo isaha n'isaha mwakumva afunzwe cyangwa se akaba yarugwa, nk'uko mu gihugu cy'u Burundi ubwo buryo bukomeje kugenda bukoreshwa. Ariko nanone uwo bita Prime Niyongabo yavuye ku izima, yemera ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amubwira, yemera kohereza izindi ngabo zigera mu bihumbi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko uyu mugaba mukuru w'ingabo yari amaze iminsi anangira. Hari amakuru yavugaga yuko hari hamaze kugenda hategurwa uwo bita Diomedi, Brigadier General Diomedi, ari wari ugiye gusimbura uyu mugabo Prime Niyongabo, ariko nyamuneka Niyongabo yabona yuko ibintu bisa naho biri kugenda bimuhindukirana, akavuga ati nyamuneka iyo nyiri aje utega amaboko. Turaza kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye, aho bivuga yuko nanone mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu buyobozi bukuru bwa CNDD-FDD bamaze kugenda batoranya umukandida perezida, ariko nyamuneka amakuru yagaragaje ku munsi w'ejo, by'umwihariko igitangazamakuru cyandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cya SOS Media cyamaze kugenda gisohora imwe muri raporo igaragaza yuko umukuru w'igihugu yamaze kugenda atakarizwa icyizere, ndetse aho bivugwa yuko CNDD-FDD ishobora kuba izashaka undi mukandida perezida ugomba kuyiserukira mu matora y'ibihumbi 2027. Tuza kugenda tureba ku basirikare nanone bivugwa yuko bakomeje gutoroka igisirikare cy'u Burundi, aho bivugwa yuko bamwe bamaze kugenda bagera mu gihugu cya Canada, abandi Dubai. Amakuru rero aragaragaza yuko aba basirikare bari gushakira ibyangombwa imwe mu miryango yabo isanzwe. Bivugwa yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamwe na bamwe bakomeje kugenda bahunga igihugu, ari nako imiryango yabo bagenda bayishyira mu kaga, kuko amakuru twakira nuko inzego z'ubutasi za CNR zikuriwe n'uwo bita Ildefonse Habarurima nyamuneka zamaze kugenda zegera imiryango y'abo basirikare bagiye baturuka igihugu, aho bivugwa yuko iyi miryango n'abatambukanyi bayo basa naho bacungishijwe ijisho. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuza gukubitira kwa Denise Bucu mu nkuru nziza turebe amakuru akomeje kugenda avugwayo, aho bivugwa yuko nyamuneka uyu nguyu yaba yaragiye ategura imyigaragambyo mu gihugu cyose, by'umwihariko kugira ngo yamagane ibikorwa bigikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho mu minsi ishize aherutse kumwandagaza agaragaza yuko mu by'ukuri ngo waba utari muzima ngo uyobore abaturage bazima. Ibyo ni ibyaje kugenda bitangazwa n'uyu mudamu mutambukanyi Petero Nkurunziza utumva imiyoborere ya CNDD-FDD, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bituma Perezida Evariste Ndayishimiye aca agasuzuguro mu bagabo bagera kuri batatu.
aho bivugwa yuko uwo bita Prime Niyongabo yamaze kugenda ahabwa gasopo ya nyuma. Sibyo kandi umugabo bita Reverien Ndukuriyo nawe ibintu bikomeje kugenda bisa naho bimubana isosi. Ananone kandi abagabo barimo ba Rufyiri n'abandi bagiye batandukanye bagaragaza kunenga politike y'igihugu cya Neva, nyamuneka abo bose bakomeje kugenda bivugwa yuko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga. Turaza kugenda tureba umugabo Alain Guillaume Bunyoni uri muragirizwa yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gishyigikiye ifungurwa ry'umugabo cyangwa se itorokeshwa ryiwe, nyuma yuko ngo u Rwanda rwari gushyira muri tageti uyu Alain Guillaume Bunyoni ngari we ube watorwa cyangwa se ashyirwe ku butegetsi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye bwaba bwamaze kugenda abuvaho. Bikavuga yuko rero bimwe mu bihano bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye atanga na amakuru y'ubutasi yagiye ahabwa na CNL avuga yuko uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni ngo yarimo arakorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yari haburaga gato ngo nawe asohoka igihugu ajye kuba nka General Niyombare yifatanye na Reditabara baze bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero ka dutangira amakuru yacu mu bagumyabanga ba CNDD FDD. Ubu biravugwa yuko Reverien Ndukuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye bari kurebana ayingwe, nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza yuko uyu Reverien Ndukuriyo yaba afite umugambi wo kumunyegeza cyangwa se kumuhirika ku butegetsi, by'umwihariko yaba binyuze mu buryo bwa kudeta cyangwa se kuzaba umwe mu bazahangana nawe mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Bikavuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bamaze kugenda mu by'ukuri abatakariza icyizere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evaristo Ndayishimiye, bakagaragaza yuko uyu mugabo Reverien Ndukuriyo ari incabwenge ndetse afite n'amasomo menshi yize, ndetse akaba ari n'inararibonye muri politike y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko yakitinze nk'umusenateri aba umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD imyaka iri hejuru y'10. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bigaragaza abaturage yuko uyu mugabo yahabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu. Undi mugabo bita Agathon Rwasa nawe arimo aragenda ashyirwa mu majwi yuko ashobora kuba yahabwa icyizere cyo kuyaba yayobora iki gihugu, ariko nyamuneka ishyaka rye rya politike rikaba rigaragaza yuko mu by'ukuri nta mbaraga rifite. Ni ishyaka rya Iprona mu bihe bitandukanye ryakomeje kugenda rihangana na CNDD FDD, ariko abadede bo biragaragara yuko mu gihe batanga umukandida perezida bishimiye kandi bashaka, n'ubundi CNDD FDD igomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko ibi byose ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane ku banyagihugu, ndetse n'umwuka utari mwiza ukomeje kugenda waduka mu banyepolitike, bikaba bishobora kuza guteza impagarara ndetse n'intugunda mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bategereje inshabatsiko bagomba kwitabira umwaka wa 2027. Ibibazo rero byo mu gihugu imbere cy'u Burundi nibyo bikomeje kugenda bituma benshi mu bayobozi bahagurukira rimwe bagateza imvururu, ndetse bakanerekana yuko ubutegetsi bwa Neva batabushaka, nyuma yuko ikibazo cy'ibitoro gikomeje kuba ikibazo. Ikindi kandi cyamaze kugenda agisembura abaturage b'Abarundi ni impamvu z'uko hari abasirikare benshi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda yagirizwa gusenya intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse mu bihe bitandukanye Denise Bucumu nkuru nziza we yakomeje kugenda agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kuba cyarokorwa mu gihe umukuru w'igihugu ngo yaba arimo aragenda agishyira mu mpanga. Sibyo kandi hari ibindi bibazo bikomeje kugenda bigaragara, ibibazo birimo ruswa, igiturire ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo biragenda biba. Murabizi neza umugabo wita Alain Ndikumana ubwo aherutse kugenda atangariza Neva yuko bamwe mu bifi binini byo muri CNDD FDD ndetse no mu gisirikare bakomeje kugenda bamutera ubwoba yuko bashobora kuzamuhitanira ubuzima, nyuma yuko yabimye igiturire ndetse yanze no gukorana nabo mu burasirazuba bwa Kongo ho ibibazo naho bikomeje kugenda biba ibibazo, nyuma yuko inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda ziraswaho bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aho biravugwa yuko noneho kera kabaye Perezida Tshisekedi yamaze kugenda adohoka agaragaza yuko mu by'ukuri noneho ashobora kuba yakemera inzira y'ibiganiro, ariko akaba ari we utegeka uburyo bizakorwamo. Nyuma yuko kandi abonye yuko inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zimugamburuza bikomeye cyane, aho ibice byinshi bitandukanye byamaze kugenda
byigarurirwa. Ngira ngo nk'izi saha biravugwa yuko umujyi wa Uvira 100% waba uri gukontororwa n'inyeshyamba za M23 nyuma yuko abasirikare bambaye teni bikuye muri uriya mujyi wa Uvira, ariko nyamuneka bakahashyira igipolisi cyabo akaba ari cyo gikomeje kugenda gikontorora hariya hose. Amakuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigaragaza yuko mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwatinda ibingibi byazarangira bibaye akaga gakomeye cyane kuri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko bimwe mu bikorwa bitandukanye M23 iri kugenda ikora igaragaza yuko yifuza kuba yakora balkanization, ikaba yakiyomekaho ibi bice nk'uko bigenda abitangazwa. Ibi birajyana nanone no kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye atanze itegeko rikomeye cyane yuko izi ngabo z'u Burundi zigomba kujya kurindira umutwe wa Red Tabara ndetse na M23 ku butaka bw'u Burundi, tutanibagiwe twirwaneho. Ibi rero bikaba ari byo byamaze kugenda bisohoka mu itangazo rya twirwaneho, bavuga yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda ziyongera muri biya bice ku bwinshi, ndetse ngo birasaba yuko igisirikare cya M23 gikora ibishoboka byose kikongera kwirukana ingabo z'u Burundi zongeye kwiyongera kuba ku bwinshi hariya ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone dukubitiye mu mujyi wa Goma, ibyamaze kugenda bitangazwa n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 ni General Sultani Makenga, yagaragaje yuko uyu mwaka dutangiye cyangwa se umwaka wa 2026 ari umwaka w'impinduramatwara, ariko nanone ukaba umwaka w'intsinzi bagomba kugenda bahanganamo mu by'ukuri na leta ya Kinshasa, aho bavuga yuko ibitero byabo bizakomereza Kinshasa nyuma yo gufata Kivu zombi. Kandi mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 zo zamaze kugenda zigaragaza yuko zifite ububasha ndetse n'ubushobozi hariya. Rero tukaza kugenda tureba ibyari byo nanone, kandi turaza gukubitira ku kijyanye na raporo y'impuguke za Loni zongeye kugenda zigaragaza uburyo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gishyirwa mu majwi akomeye cyane yuko mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda cyongera ingabo hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ariko nanone izi raporo zikagenda zigaragaza yuko mu by'ukuri ngo FDLR ibyazo ntago bagerageza kubivugaho, mu gihe u Rwanda rwo mu bihe bitandukanye rwakomeje kugenda rugaragaza yuko mu by'ukuri iyi FDLR yaba ibangamiye u Rwanda cyane cyane, ariko FDLR ngikaba ikeneye kuba yagenda isenywa. Andi makuru kandi mudukunde tuza kugenda tubabwire yuko ni muri teritwari ya Baraka, aho bivuga yuko generali w'umuzarendo bita Makanaki Kasimbira John mu by'ukuri yamaze kugenda yemera yuko agiye guhangana n'inyeshyamba za M23, ndetse yanaciye akarongo yuko izi nyeshyamba zitazigera zongera kugera hariya muri Makobora, yaba Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri. Uyu mujenerali yamaze kwikomanga ku gatuza ndetse ategura ingabo ze, agaragaza yuko M23 ishobora kuzahura n'uruva gusenya mu gihe yakongera kwa divansinga ijya hariya muri Makobora. Turaza kugenda tubabwira byinshi bikomeje kugenda bitandukanye, tugaruke mu mujyi wa Bukavu tubabwire amakuru ari kugenda turukayo murare wapi mu baturage ntayo, aho bivugwa yuko ubuzima bukomeje kugenda bukakara. Muraza kugenda mumenya ibyari byo, ndetse n'abaturage bamwe batavuga rumwe n'ibyo M23 ikora mu buryo bw'ubuyobozi. Kinshasa turaza kugenda tureba Perezida Tshisekedi wamaze kugenda akorana n'ibihugu bikomeye cyane kugira ngo yongere yisuganye, ahabwe ibikoresho ndetse yatake yongere atangire imirwano yo guhangana n'inyeshyamba za M23 muri Nord Kivu na Sud Kivu. Biravuga yuko amaburigade abiri ndetse na bataliyani ebyiri z'ingabo za M23 zamaze kugenda zigera hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko nanone biravuga yuko muri izi brigade zose ngo harimo abasirikare b'u Rwanda bari muri izi brigade, ndetse bakaba baramaze kugenda bagera hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibyo byose turaza kugenda tubibabwira, ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Biravuga yuko itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ONU ryemeje muri raporo yaryo yuko mu by'ukuri ngahagaragara kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Mutarama umwaka wa 2026 ko ingabo z'u Rwanda RDF ngo zikomeje koherezwa mu buryo bwambukiranya imipaka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bigavuga ko ngo zigashyigikira ihuriro rya AFC M23. Muri raporo turaza kugenda tubasomera ibyaje gutangazwa ni ONU. Nyamuneka murabizi neza yuko ibyacu ni amakuru, kandi mu by'ukuri aba ari amakuru y'ubwino yizewe. Tukiri aho ngaho muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Murabizi inshuti bavandimwe yuko tuba tugomba kugenda tubana namwe, ariko namwe mukatwereka
yuko mwashimye cyangwa se mwakunze ibiganiro byacu, tugakomeza kugenda duhuza ibiganiro ndetse n'amakuru agenda aba amakuru. Bidatinze rero inkuru zacu cyangwa se inkuru y'iki gitondo cyangwa amakuru azindutse tugomba guheraho, turabanza turebe uburyo imirwano ihagaze muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, aho ibintu bikomeje kugenda biba ibintu bikomeje kugenda biba vumbi na jasho. Operasiyo zikomeye cyane zihuriweho by'umwihariko za FARDC na FDNB, biravuga yuko rwose ubu byamaze kugenda bihinduka, bikavuga yuko kandi ingorane zikomeye cyane zamaze kugenda zigwirira inyeshyamba za M23 ndetse abasirikare benshi bakaba bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni FARDC irimo irifashisha drone, irimo irica benshi. Nk'ubu raporo ziri kugaragara biravuga yuko abasirikare bagera kuri 200 baherutse gupfa mu minsi itagera ku cyumweru nyuma y'ibitero bitandukanye by'umwihariko byabaye muri teritwari ya Masisi, aho ibirindiro bitandukanye by'inyeshyamba za M23 byibasirwaga mu buryo budasanzwe. Ariko si ibyo, nanone andi makuru akagaragaza yuko nyuma yuko leta ya Kinshasa ifashe icyemezo cyo gusimbuza uwo bita Lieutenant General Ruboya, ndetse bigaragaza yuko uyu mujenerali yagiye akora amavugurura atandukanye. Mu byibuke neza yuko uyu mugabo yaje asimbura Brigadier General Gasita wari uri hariya mu mujyi wa Uvira, ariko uyu mugabo aza amusimbura. Biravuga yuko rero nyuma yo kugera muri biriya bice rwose ibintu byagiye bihinduka, by'umwihariko adefanda ibice bya Mwenga abuza M23 kubyinjiramo, ndetse n'ibice bitandukanye by'umwihariko bituma inyeshyamba za M23 zitahinjira. Ni nawe wayoboye ibitero bitandukanye birimo birajya gukora operasiyo muri Masisi, ndetse ni nabwo muri kumva yuko inyeshyamba za M23 zirimo ziraraswaho mu buryo budasanzwe, ariko bigizwemo uruhare n'uyu mujenerali benshi badatinya kugaragaza ububasha n'ubushobozi bwe, by'umwihariko mu buryo bwo kurwana asanzwe ari umugabo umenyereye urugamba. Ngira ngo twakomeje ku kijyanye n'inkuru za Wazalendo bitunguye, aho bivuga yuko Wazalendo batunguye inyeshyamba za M23 muri Rwindwi muri teritwari ya Rucuru. Biravuga yuko rero kuva ku gicamunsi cyo kuwa gatatu, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize tariki ya 7 Mutarama umwaka 2026, biravuga yuko habaye imirwano ikomeye cyane ndetse ihanganisha inyeshyamba za M23, ndetse aho bivuga yuko ngo zaje kuba zahura n'uruva gusenya, ndetse n'abazalendo bo muri CMC FDP ndetse mu bice bitandukanye by'akarere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka ku baturage avuga ko iyo mirwano yibanze cyane mu bwami bwa Bwito, ndetse by'umwihariko mu midugudu ya Kojo ndetse n'agace ka Makobale hariya Makomare aho muri teritwari ya Rucuru. Hari kandi n'andi makuru yemeza ko habaye imirwano muri Rwindi ndetse imbere ya pariki y'igihugu ya Virunga, aho impande zombi zahanganishije bikomeye cyane intwaro nini ndetse n'intoya, ndetse nk'uko bigaragara kandi inkomoko imwe yo muri ako gace yasabye kutavuga amazina cyangwa se yasabwe kutavuga amazina kubera impamvu z'umutekano. Yatangaje ko inyeshyamba za M23 zishyigikiwe na Kigali nk'uko baba babivuze, ariko zagabye igitero cya mbere ku birindiro bya Wazalendo, bituma bagira uko basubiza bikomeye cyane, ndetse bituma iyi mirwano isa naho yaje kugenda ifata indi ntera. Byongeye kandi hagiye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye kugera mu midugudu y'Amamba, ndetse aho abazalendo bakomeje guhangana n'inyeshyamba za M23. Ibyo byose rero bikaba bikomeje kugenda biteza ibibazo by'umutekano muke mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka kandi muri Makobora nk'uko twabibabwiye, generali w'umuzalendo Makanaki Kasimba John yamaze kwiyemerekana mu ruhame agaragaza yuko ariwe ugiye kwifatira inkota ityaye cyane yo guhigisha uruhindu izi nyeshyamba za M23 by'umwihariko akagenda azirukana kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo. Mu by'ukuri uyu mujenerali n'umwe mu bajenerali cyane ndetse banadefanda iki gihugu cya Kongo nk'uko we yakomeje kugenda abigaragaza. Generali Makanaki n'umwe mu basirikare bakomeye cyane yuko abenshi badatinya kuvuga yuko ari general autoproclamé cyangwa se ngo amapeti ye yaba atarakoreye mu gisirikare cya FARDC, ariko yamaze kugaragaza yuko we n'abahungu be ba Wazalendo by'umwihariko iyi Wazalendo VDP bagomba gukora ibishoboka byose bakirukana inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye. By'umwihariko bamaze kuritira bavuga yuko iyi Makobora itazigera yinjirwamo n'izi nyeshyamba za M23